Hello mga madi! So another day, another vlog na po again sa itong life. Nananaw ra day mi madina, nananaw mi daan kung unsa among utangon charot. So kaninot kini ilang ko ani rin madi this marketing. Diri sa matabang syempre diri sa barangay dapit no. Kung mangutang ka is dali ra kay ka matris kay duol kay kag barangay pakiha day kalargo aning mga kuan diri mga tinat diri ha bitaw. Nananaw mi di washing. Syempre madi nananaw tag washing kay gikapoy naglaba inyong mandi. Anyong labandera diri sa bukid gikapoy na ang lagom og kigol. O to ara. Dindot kay na ang mga appliances na diha madi kwarta wala na to dira nindot kay bitaw ilaha diri sa this marketing madikay makalis ka kay Audi ba kuan ang zero interest sila do kung pila imong utangon mao sa imong bayaran every kuan ko pila imong kuan nga 3 months ba or 6 months or 12 months sing ano siya madi abot din madi ay syempre ato na siya suwayan na to washing una kapalit single na akong washing akong gipalit madi single lang siya sama na ka single charat bitaw single akong gipili kay para makalislis ko sa single kay mahal ka na kurente na ko gikaon so priya buyag dan among napalitan na madi sige cash na gara sa madi gi cash ning cash na 4,000 kapi na imbis 5,000 kapi na ang yahang washing nahimo lag 4,662 og free delivery na siya dito 20 kilometer nga na siya free delivery na siya nindot ayo na siya no kay ang brand niya Panasonic siya madi nya single lang wala lang ko ato mo kag dryer kay init ngini buki na mo diri niya abaw ka dili kay ko tagdaghan kaayo di kitang tong daghan ba kay mahalay ra man kay init may dako kay Lord Gardery nga mo ang halayanon diri badi so mao na single to ato ding suwayan matpik dayon kay natay gihumulan diha nga bulingon niya ato lang ipatuyok o kung nindot magid ang quality matpik nindot kaayo siya madi so pwede ra kay ka maglako-lakaw madi kay imo ra man ipatuyok ibuhang bulingon dira so ko na kay ka free na kay kasi imong ginabuhat matag adlaw kung